Joj, Gana, kad sam ja tebe maznuo od tvojih roditelja, jer cijela familija plakala. Tako to smiješno. Smiješno, da. Ti se nisi smjela udati. Eto, ti si smio ženiti. Nisi smjela iskući, a ti pa ja morao maznuti. Cijela familija, 56 ljudi dolazi na Mustang. Trgaju to od mene iz ruku, ne može, brate, ono nije fakultet još završila, tek što te oslivaš, diplomski. Jel? Lažeš, brate Miloše, nije tako bilo. Što nije bilo? Pa nije 56 došlo ljudi. Koliko je došlo ljudi? Pa ti se uduplaš, ti pa te duplaš. Koliko je došlo? Došlo sa palijama, lopatama, vilama, razumiješ? Znaš ti kakvu si ti vrijednost uzeo? Oj, jesam li? Pa da vam proljepša vašu krv. Kako krv? Pa vašu krv, pročisti, proljepša. Zato si ti mene ukru. Ne bi ti mene ukru inače. Ma da ja bio slijep. Ti bio, šta si ti bio? Ušlo mi nešto čudati. Dobar sam. Dobar sam. Ti samo znaš da si ti mene ukru, ti ne znaš ni kad si ti mene ukru, ni kako si ti mene ukru, ništa ti ne znaš. Znam, bilo onako noć, neka ti spremio neku svoju putnu torbu, neku ono. Nisam ja spremala putnu torbu, nisam ništa, Miloše. Kako nisi pojela par svojih stačica. Prvo ti mene nisu ukru kako treba. Ne. Pa kad se ukrade, ostavi se flaša rakije ispred vrata, ti ni to nisu radio. Ko Ti to kaže, to ti kaže? Jeste, Čiji to ostavi. sad običaj materiti? Kako nema veze običaj, a ti ukradeš nešto i ostaviš nešto za uzvrat. Flašu rakije vrijediš. Jel to? Pa nije to vrijednost, ne mjeri se vrijednost. Jo, tačno ćeš sad svaki dan plaćat za ono što si me ukro. Kad tako znaš beljezgat. Čekaj, si tebe ukro, nakon si na tebe pravo ukro, ti si stvari u cijelom autu, razumiješ, pa smo mi zajedno pobjegli. Stvar, ti si pobjegla. Ti si bila pobjegulja. Ja sam sad pobjegulja, jel? Pobjegulja, ja? Ko zove zatirala? Ti mene ukro, ja bila pobjegulja i nas dvoje najgori. Joj, Gana zove zatirala. Pa mi nismo ni znali u što se upuštamo. Bili smo pola, šta bi znalo. Koliko sam imao tada, bio mlad? Joj, on bio mlad, lud, ko lutka lijepa, joj! Sad će to krenuti. Tad je bio neprikosnoveni Tarzan, joj, stvarno. Još sam Nema. 26 godina, brat. Ti si mu 20. Ma što sad lažeš? Još si se mlađi oženio. Njemu došlo da se on oženi, onda on meni, aj ja ću tebe ukrast, aj ja ću pobjeći. Meni došlo se oženi. Pa došlo tebi. Meni došlo se Pa oženi. došlo tebi da se oženiš. Onako meni došlo se oženi. Pa onako zašto nisi mogao da živiš bez mene. Jes, baš mi došlo se onako oženi. Čekaj, ti sad nisi htio. Ti meni sad nakon 20 godina kažeš da nisi htio, nego je to smoro. Ja trebao ići. Pa ti trebaš stvarno negdje Ja moram do ići. WC-a požurti, stomak mi dobi bobica, gadno nešto. Sram te bilo. Just, brate, nekad beljezgaš. Oj, bobice stvarno nisu dobre. Čekaj malo. Čekaj, daš kažem, bobicama je istina. Ama, vrat se Moram tamo da prestati se znao ti ne bi me... Čekaj malo. Aj, čakam. Ti mene nakukru. Šta se smiješ sada? Raskidam sve naše paklene ugovore. Gdje si mi stala kod tvoje... Neću više da pričam Kod o tvoje tome. široko velike rodbine. Da. Moje širokoverke. Šta smo mi sada? Došli su on kao svi se pojavili na vratima. Ja kad sam stao ispred vrata, šta je bilo, momici? Uzeo si im vrijedno čeljade. Prvo u familiji. Prvo u familiji, sa obe Širokoj strane familiji. familije. Prvo zlatno čeljade si im uzeo. A ono nije završilo fakultet. Oni su mislili da ćeš ti mene stvarno, kako bi se to odrazilo, da ćeš ti mene stvarno pokvart. Pa ja bio pokvaren, nemiran, bio brat dragi. Ti si sad pokvaren. Pokvaren? Ti si pokvaren sad. Ja sam mislio pokvaren u pozitivnom smislu, nemiran. Pa kako u pozitivnom smislu ti meni kažeš da si znao ne bi ni ukru? Kao da sam ja pokvaren, ko pokvaren zub. Čekaj, ti, a po koliko si pokvaren? Kaže da sam znao, ja tebe ne bi ukro. Sad se vraćaj film. Nije tačno, ti ne stavljaš svoje, ti se ne stavljaš svoje, moje usta, ne dam ti se, ne dam, nisam tako rekao. Pa što se ti meni imaš, šta ti ne da? Ne dam ti, nije tačno. Ti nemaš pravo glasa. Nemam pravo glasa, ja vidim ništa.